ndabahaye mwiriwe na mwaramutse abakunzi bacu kuri Gisha TV mukunda kudukurikirana mukaba mukunda n'ibiganiro byacu. Uyu munsi turamutse tugendera umukunzi mukunda cyane kuri Gisha TV bamwita Bizimana Kennedy, producteur akongera akaba n'umukinnyi wa filme. Tugiye kumusura ubundi ndibaza namwe muraza kumukunda, ndibaza muraza kumenya byinshi ku bimwerekeye ko turi kwa Kennedy. Murakoze cyane murakoze cyane. Yego yasango yacu aho twe turavuga ko tuzabagendera, ubu rero turabagendeye Gisha TV uyu munsi yaramutse kwiyumviraho Kennedy. Murakoze cyane kutwakira. Twari bamenyesheje yuko tugiye gusura inshuti yacu dukunda cyane kuri Gisha TV yitwa Bizimana Kennedy, akaba ari umukinnyi w'amafilme akongera akaba n'umuproducteur. Ubu rero twahashyitse turi mu rugo iwe, reka aramutse abakunzi cyangwa se abanywanyi ba Gisha TV. Kennedy, ramutsa abanywanyi bacu bari bashaka kubona cyane, twari twababwiye yuko twaba tuza gusoma n'abakundira n'igishiko baramukije. Murakoze cyane, ndabaramukije mwese abanywanyi ba Gisha TV, nanjye ndumwe muri bo kubunda kurikirana ibiganiro bya Gisha TV kuri YouTube. Turabashimiye cyane Kennedy. Uyu rero mubona uyu nguyu ngo twabibabwiye asanzwe ari umukozi w'Imana, abikora abicishije mu mafilme, akongera akaba ari n'umuproducteur. Ariko uyu munsi twashimye ko ari wabyivugira akadureza ido nido mukamumenya ndetse byagutse cyane gusumba uko twari tumuzi. Kennedy, wabwiye abari kubadukurikirana kuri Gisha TV Kennedy uwariwe, kuko hari nk'abagwerutse kera bataheruka kubona n'abandi bakuzi ariko batazi iterambere ryawe uko aho ugejeje uyu munsi. Washobora kutubwira uyu munsi Kennedy uwariwe? Murakoze, ndasuhuza abantu bose banzi n'abatanzi. Kennedy nk'uko arimo kutubwira, ndi umukinnyi wa filime kandi ndi na producer. Hashize igihe kirekire wenda ntabirimo cyane, ariko mfite projet nyinshi zizajya mubona muri yose. Murakoze. Murakoze cyane Kennedy, turabashimiye cyane. Hama nk'uko nyine dusanzwe dukurikiranwa n'abantu benshi aha iwacu kuri Gisha TV, uyu munsi hari abari ko baragukurikirana ariko ntibazi Kennedy ko yaba ari umupapa cyangwa ari umusore. Urabona igihagararo cyiwe asa neza vraiment, ariko aranasekura urabona ko ari umuntu ameze neza. Kennedy, datera abantu confuse ngo batangure kwiyumvira ngo wampa nimero yiwe, tubwire se urubatse cyangwa bimeze gute? Murakoze. Kennedy ndi umupapa w'abana batatu, mfite umugore umwe n'abana batatu, yubatse. Murakoze. Ndibatsa amakenga arahera kuri bamwe kuko Gisha TV dusanzwe dukurikiranwa inkumi, imisore, ndetse n'abakenyezi dusanga abagabo baba barapfuye cyangwa se baramukanye, urumva bo bose babanje amaso kumva yuko yaba ari umusore. Ubu amakenga arashize, ni umupapa w'abana batatu, murumva yarahezagiwe. Hama Kennedy, nk'uko twaramutse tukugendera dushaka kumenya byinshi ku bikwerekeye, twashaka utubarire ese impano yo gukora amafilime, yo gukina amafilime wayitangiye ryari? Yari kuri nko kuva ryari? wayishyize ku mugaragaro ryari? Watubwiye. Urakoze. Nk'uko mubimbajije, impano yo gukina filime nayigize ndi muto, mbitekerezaho, numvaga bindimo kuba nakora ivugabutumwa bijyanye muri filime, kuko ndabyibuka filime za mbere nazikinnye 2015 gutyo. Hari izo bita Ndi Umukristo n'izindi, sindi kwibuka amazina yabo.
ariko byari mu gisata cya gospel bigera igihe nanjye numva ko hari icyo nakora abafilime nanjye ubwanjye yitwa Betty. Yego, hari abantu benshi bayizi. Yego, murakoze. Murakoze cyane Kennedy. N'ubundi niko bimeze, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Mpwemu Yera yatanze isabagire, n'ubundi ibyo biri mu ngabire za Mpwemu Yera. Abavuga ubutumwa nyine babivuga mu buryo butandukanye, arabicisha mu ndirimbo, arabicisha mu kuba abapasiteri cyangwa se mu guhanura. Nawe Imana yaraguhezagiye ubicisha mu mafilime, uko bimeze. Aha ane kuri no si Imana yaduhaye gutandukanye uburyo bwinshi tuyikoreramo. Hama uratubwiye yuko ndetse hari filime y'iwawe warakoze ku giti cyawe urayikora yitwaga Betty nk'uko wabivuze, abako baradukurikirana babyumvise. Ese iyo filime yawe uyu munsi nk'umuntu ashaka kuyirondera cyangwa ashaka kumenya aho iri, woshobora kutubwira aho twayironderera, kongera ukatubwira ese niyo mpamvu, nikiye cyiyumviro, niye video wabwibye kugira ngo wiyumvire kuri iyo filime Betty? Bwira bariko baradukurikirana kuri Gisha TV. Filime ya Betty, filime yitwa Betty nayikoze kera, n'uwayireba yabonaho ko hari itandukanye. Icyo gihe nari agasore gato gato, urabona ko yarabyibushye, ishoboye ko ari imyaka ndayibwira. Filime ya Betty nayikoze 2015 gutyo. Yari filime igamije kwigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana w'umukobwa, ibigeragezo abana b'abakobwa bakigahura nabyo, ko ushobora kubaho nabi, itangiriro ryawe rikaba ribi, ariko igihe kikagera Imana ikabirya gutabara. Umwana w'umukobwa wabayeho nabi agiye kure mu muryango utavukiyemo bitewe n'intambara ziri muri Iraq muzizi, abakurirwa mu muryango utamwishimiye na gato, bimuviramo kuba yashaka nabi. Ni muri urwo rwego ni story imeze gutyo, ariko ni histoire ifitanye isano n'ukuri k'ubuzima buri hanze. Ariko Imana yacu ni Imana itabara, yagize igira mutabara mu buryo tarazi, birangira abayeho neza, afite na avenir nziza. Iyo ni filime nziza yo gukomeza abantu, ishobora gukomeza umuntu wihebye umunsi, mwereka ko Imana irahari, yaremye abantu, nishira intangiriro y'umwana w'umuntu, imibereho yiwe, akagera igihe igashyiraho iherezo, kandi iherezo ryacu riba ryiza. Murakoze cyane Kennedy. Urumva mu butumwa budasanzwe biremesha benshi, bituma nyine n'abandi baba babona ko bari mu buzima bumeze ukuntu nyine babona yuko uko biri kose ari kazoza. Mwarahezagiwe kandi mubandanye muhezagirwa. Hama Kennedy, hariho benshi bako baratwumviriza bashaka kumenya ese n'umunsi niba dushaka gutora Betty ahiri twayivana he, kuko benshi barajya mu za studio bagatora nk'amasede cyangwa abandi bakajya he n'ahandi, nawe urabizi ku mbuga ngurukanabumenyi. Betty uyu munsi niba agiye nshitse kuyiraba cyangwa undi muntu ariko aradukurikirana kuri Gisha TV yayishakira he? Urakoze, hari ijambo ukoresheje. Betty yahuye n'ibibazo. Narangije gukora filime ntarayishyira ku isoko, barapirata. Iyo filime yantwaye amafaranga hafi yose nari mfite, ariko irapiratwa, ikwiragira hose ku isi. Reka mureshe iryo jambo, kuko hari n'abantu bamumagaraga bari hanze y'ibihugu, muri Europe, muri Amerika, bakambwira ati hari filime yitwa Betty nabonye, umuntu yanyoherereje, njyewe wayikinnye, njye nyirayo babaye ndi muri condition zitameze neza, kuko habayemo ikibazo cya piratage. Filime ikwiragira hose ku isi, nanjye ubwanjye babije ukuri nta musaruro n'umuke yampaye kubera ikibazo cya piratage. Hari abantu babizi, hari abafilime bakaba benshi bahita babyumva vuba. Naje kwishyira kuri YouTube vuba cyane, nk'amezi ageze kuri
6 nabwo kuri channel inga yari nase ukref cha nishiramo ni channel itaramenyerwa cyane amazina yitwa Bizimana ufashe B ugakuraho voyelle I nizo A TV1 wabona mu film yitwa Betty ni BZMN TV1 wayibona muri film yitwa Betty yakoze murakoze cyane Kennedy Bizimana hama turashimiye abariko baradukurikirana naho butaha